Mackenzie Ratselane o tla tswa a sa le ditlamong tsa sepolesa ha ntse a emetse nyewe e qale. Leqwetha la hae le boletse ho se bopaki bo ka bontshang hore a ka ipha dimenyane ebang a lokollwa ka beili, mme la qhelela ka thoko ditlaleho tsa hore moqosuwa o ile a tshosa moqosi hore a qhale nyewe. Fela botjhotjhisi bo tiisitse hore ha ka lokollwa ka beili a keke a hlola a iponahatsa lekgotleng la dinyewe le hore bophelo ba dipaki tse ding bo tla ba kotsing. A court judges a person mostly on his actions, on the history of his actions, and not on promises made, because promises made are easily broken, and on the facts that the accused had disappeared soon after having committed this offence. I can only conclude that he will not stand his trial, and the application for bail is denied. Botjhotjhisi ba setjhaba bo re bona le nyewe e matla ebile bo malala a laotswe hore nyewe e qale. Re amohela qeto e nkileng ke lekgotla ya hore e se ke ya fa molatofatswa beili ka baka la hore ba dumelana le rona jwale ka botjhotjhisi hore ha ona mabaka a ikgethileng e leng hore molatofatswa o fanne ka ona ka pela lekgotla hore hobaneng a tshwantse a fuwe beili. Boholo ebile ha o sheba hore o na latofatsa ka karolona ya bohlano e leng hore ke yena na tshwantse a bontshe lekgotla hore hona le mabaka a utlwahalang hore tshwanetse a fuwe beili. Re thabile haholo hore at least justice prevail on behalf ya basadi. Is not of Dimakatso Ratselane, is about the women in general. Ba ifumanang ba le maemong a tshwanare ya mme Dimakatso. Hona le batho ba bangata ba ntse ba hola ka ntle ba ntse ba tshamiwa ke bontate ba tshwanang le moqosuwa, so we are better e ho bitiko a dule ka hare than a be ka ntle, because o ntse to tshama banana ba bangata ba ntse ba hola aba abuse. Lekgotla le utlwile hore Folotsi le Ratselane ba se ba hlalane semmuso. Moqosuwa o tla khutela kgotla ha kgwedi ya Lwetse e tla be hlola matsatsi a supileng. Magala Masiteng, SABC News, Bloemfonetein.